ташып жубайлардын үлбөтүн. Той башталды, алакандар чабылып. Билейли, жаш селки турба. Билейли, кошту жигит ырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун, үйлөнүү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун, үйлөнүү тоюңар. Ак тилектер ак ниеттен айтылып, апалардын чачыласы чачылып. Кан эмеси ак жол тилеп эки жашка. Калайлы uzun ömür çeksiz bakıp. Bileyli жаш селки турба. Bileyli koştu jigit ырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Жолураган көздөр көзгө куралып, жашагыла жазгы гүлдөй буралып. Адирдүү ар намустуу болсун деп, ата энелер бата берет кубанып. Билейли жаш селки турба. Билейли кошту жигит ырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Zamanbap.net тартуулайт. Жашыдан чыккан ой келип, жатабыз бүгүн той берип. Кудалар жакын туугандар, алыстан урбудос келип. Он тою келип жараса, айтайын бүгүн тамаша. Кызыган тойдо күлкүгө, кызыгып байкап карасаң Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Жеңелер жүрөт чайташып, ушактан ушак жайкашып. Бажырап шаңы отурат, бажалар желке баш кашып. Бул жакта сыйлы чоңдор бар, достордун чыкчу сомдор бар. Кызыктар ушул тарапта, жабылчу келин тоңдор бар. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Биздин балдар жазып алышты. Гүлбайра эже барбы? Гүлбайра эже. Гүлбайра эже. Эже жүрүңүз. Эжеге сүйрөмө көзтиет. Кийинки конкурсантыбыз Асылкан эже барбы? Келиңиздер. Асылкан эже. Кийинки конкурсантыбыз Сапаргүл эжебиз барбы? Келиңиздер. Сапаргүл эже. Болду эже, Шүкүр ага көзтиет. Кийинки конкурсантыбыз Гүлмира
Gülmira ejemiz bormi? Gülmira eje. Keyingi konkursantimiz Chinara degan ejemiz bormi? Chinara eje. Qaysiga bormi? Chinara sizmi eje? Sizmi? Anda keyingi konkursantimiz Farida eje bormi? Farida eje. Kelingіз. Hayır Ecege. Kelingіз. Vaqtli bo'lsin. To'yda o'ynash kerak, biylash kerak eje. Juring. Ecegeni olib bering, juring. Usul ejelerge menin tuxum jetib degan ejeler bormi? Chiqla o'rtoqqa. Nosul жерде күп сынашабыз. Келиңиздер. Tuxum jetib shular bilan biyni tinib cheyin deganlar bormi? Kelingizlar, ejeler. Özünüz sürünüz. Cürörünüz eje. Cürörünüz eje. Siz usul жерде тұрыңыз. Usul жерде. Ecege sürünüz. Bu ejenin ne yaptı? Usul yerine Gelin ejesiz. Jolturamadınız. Cürörünüz eje. Ecege sana jolturamadınız. Usul жерде ejesiz. Gelin ejesiz. Usul жерге qol eje. Tamam. Bizim oyunun şarkı olay, hazır barımızların gözünü kısağız, cumağız, baylayız, ana muzika koyla tam sanat çözeceğiz. Baylayız. Bunlar gözünüzü baylayın sanatçı. Hiç kimini görmeyin. Hiç kimini görmeyin aldı. Baylayız. Hiç gözünüzü baylayınız. Baylayız. Baylayız. Ece beni görgen жоқсыз ба? Жұмсақ қайда көресіз? Ece ben kayıtta turamam. Görüp atasın beni? Orada. Gitti maestro. Şandırak biliriz. Şarşama tek şarşama, ayak kolum dansa da, şulğunun bir bileyim, şarşarım ortada. Şarşamay şarşamay, ayak kolum dansa da, şulğunun bir bileyim, şarşarım ortada. Birinci ormanız da olmaydı. Birinci orun mu? Birinci orun elbette asıl kan ece de. Birinci orun. Kol çalın. Ey
белек сізге. Ечке, бұл белек сізге. Бұл белек сізге. Чоң рахмат шығып бергеніңер үшін. Табыш Құда менен Гүлзат Құдағайдың жоролоры. Әбеш байке, Рысқұл байке, Алмас байке, Тоқтарбай ауа, Талай байке. Келіңіздер, сөз кезегі сіздерде. Жоролоры, келіңіздер. Ошондой Бакыт агабыздын жоролору. Мырзабек ага, Тамирбек ага, Шакирбек ага жана ошол жамааттар келиңиздер, сөз кезеги сиздерде. Ошондой эле калчаңдар бар экен. Биргүч. Данияр агабыз, Аман агабыз жана Жумабек агабыз барбы? Келиңиздер, сөз кезеги сиздерде. Жаш балдар, түшпөйбүз. Акча бербей болом түшсөңөр, түшпөйбүз. Түшпөйбүз. Келиңиздер. Кимиз баштайбыз ага? Ассаламу алейкум меймандар. Бар жоңуздар ушу Актойго куш келиптир. Бакыттуу болсун, Бегимжан Айшым келин кулук болсун. Биринчиден. Экинчиден Бийола Куда Бийола кулук болсун сиздерге. Не демекпиз биз? Ушу баягы жакшы сөздөр сүйлөнүп атат, айтылып атат. Ушу Алла Таалага кабыл болсун. Şu 2 yaşka kaloruz birinciden çın dil soluk kalayız. Bala çakalı olsun, ağarıp da görüp, şu yerden. Şu elde silagan, tuğan ırkta silagan şu yaşlardan olsun, Kırgızistan'da aldığım yaşlardan olsun. Şu dostum, şu gelimden ısık çayını içip şu yaşını koyuyor. Şuların urması yıllar, şu nevere görürler. Kuda sizler de şu nevere görürler. Benim kızım şu yılda şu Beşiktoy'da bir gün olaylı razı olsun. Tınç olaylı, amanın olaylı, şu yayın yurtumuz tınç olsun. Şu jakşı günlerde, jakşı toylarda şu uçuraşı, jakşılık günlerde uçuraşı öyle. Rahmetlik görünüyor. Hayırlardan olsun. Salamatlar ve vakit olsun. Şu sizlerge çenden soğuk, şu yaşımız bilen gelin balağız baktılı olsun, ömür uzun olsun, ardayım şu karmaşkan kolları üzülmesin, niyetlense tileyiniz etsin. Şu jakşı nerselerdi kalayın, barınızda. Айтылған қалаулар қабыл болсын. Эжелерден бар мы? Же қосылабызбы? Бар, Келіңіз эже. Егізем, бақыт, күші, қалдарына бақытты болсын, бейсалықты болсын, алдын баласы, атасын албасы, күші өздермен өздер бой іші өстіп, бақытты болсын. Чоң рахмат. Келіңіздер. Söz gezegi sizlerде. Kim izledi başlasınlar? Geliniz. Birinchiden assalomu alaykum. Shu bugungi 2 yoshning to'yina kelganlar, otalar, apalar, oqsoqollar, qarindoshlar, bardinglar shu 2 yoshni siylab, tavush bilan baqitni siylab kelishib to'yga ko'p berib o'tasizlar, oltinday vaqtinglarda. Sizlarga cho'ng rahmatni bildirayman birinchidan. Ikkinchidan do'stim tavush Sağam Biola kulluk olsun. Vakit olsun, sen daha dostumsun. Az bir köp çok okuduk. Sağa gelin kulluk olsun dostum. Bunlar şu yokonten, bunlar bugün şey göründün. Elin top çay verip 2 yaşka akbatanın alıp elde otasınlar. Degen niyette bir otasınlar. Kılgan nersilerin bardığı Allah Taala'nın nemesinden nasip kılsın. 2 yaşka çinden soğuk, uzun ömür, jakşı yaşlardan bolup, asmanlar açık olsun. Daima jakşı günlerde
жакшы немелерде ойнап күлүп жүрө бергилерин. Ошо биздин кабарыбыз. Чоң рахмат. Коштоочулар барбы? Келиңиz. Сөз беребиз. Assalamu alaikum. Şu toydun göğleri. Dostum Tavuş. Buna sen de bugün kızdı şu yereziga jetkizip bugün uyasına kondurgan turasın. Şu sağa yola kut bolsun. Sizlerge gelin kut bolsun. Şu 2 yaşka vakit taalay, ketpes döөлөt, kemibes vakit. Daim işlerinde ilgilik. Allah Teala kolдоп жүрсүн. Эчтик кем болбогула эчтигиде. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Эжелерден барбы? Же кошулабызбы? Кошулабыз. Анда 2 жашты кутуктап белектериңерди тапшырып Tilek jana geliniz. Бүгүнкү үйрөнүлпө тоюңар менен куттайбыз. Жалпы комшулардын атынан. Бактылуу болгула, не тилесеңер тилегиңерге жеткиле. Şu бакыт сана бүгүн келин кут болсун. Кудалар тарапка күйөө бала кут болсун. Şu не тилесеңер тилеген максаттарыңарга жеткиле şu. Чоң рахмат. Tilek, gelin Samara, sizlerine үйлөнүп, toyuңар менен куттайм. Келечекте алдыга койгон максаттарга жеткиле, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Ата-энеңерди 2 жакты бирдей сыйлай турган үй бүлөдөн болгула. Чоң рахмат. Жамаат айтылган калап директор кабыл болсун. Кийинки сөз кезеги Самара кыздын комшуларына. Кимизден баштайбыз, келиңиздер. Сизден болобу? Hormatlı şu geçenin konukları. Alış. Şu sizlerge oğul benen kızdı çoğaydı. Bugün şu erecege jetkizdiler dagы. Bugün şulardan baş koşup ulap жатат. Sizlerge birinciden den soğuk, uzun ömür çeksiz bakıp. Geleceğinger keng bolsun, ömürüңөр uzun bolsun. Hiç kaçan oğurgayla. Daima bar bolgula, bay bolgula, tınç bolgula. Şu gelecekten bir жақсы kurucu insanlardan болот дейм. Урматтуу алыс жакындан келген меймандар, шуак кечиңиздер менен ушул Самара менен Тилектин урматында ушу бүгүн баарыбыз чогулуп отурабыз. Ушул 2 жаштын кармашкан колу түбөлүк болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болуп, бала чакалуу болуп, бирине бири өйдөдө өбөк ылдыйда жөлөк болуп, бактылуу өмүр сүрүшсүн. Şu биздин кыз барган жеринен бактап, каердин кызы, Барпынын кызы, кимдин кызы, Пананчанын кызы деген ушу жакшы сөздөрдү алып жүрсүн. Ошол жерден очор бачары болсун, кайнене кайнатасын сыйласын, барган жерин ушу бир Uçu tüvelüktü yerinde
шейтен очор бачар болсун. Ошондой эле ушу кызды баланы тапкан ата-энелер 1000 жылдык кудалардан болгула. Баягы алысты жакын кылган кыз дегенде ушу Барпы менен Сары Булакка экөө көпүрө болуп, жакшылыктарга каттап, тойлордо, жакшы күндөрдө бирге болгула. Ушу баарыңыздарга ден соолук. Кошулабызбы? Эже сиз аны айтып кеттиңиз, Барпынын кызы деп. Мен ушул жерде бир сөз оюма келип калды да. Барпынын кыздарына анча-мынча жигиттердин духу жетпеген, Сары Булактын тилектин духу жетти. Кол чабыңдар. Анда эмесе, келиңиздер 2 жашты куттуктап, белектериңиздерди тапшырып коюңуздар. Келиңиздер. Чоң рахмат. Эки жака бөлүп дегенде, оң канат, сол канат деп. Менин командам оң канат болсун, сенин командаң сол канат болсун, Командабызга ат кое албайлы анда. Ат кое алайлы. Менин оң канатым силердин атыңарды мындай карасам бүт эле чырайлуулар экен. Ошондуктан командам атын чырайлуулар деп ат койдум. Кол чабыңдар. Мен командама мына карасам барды сулар деп ат койдуңбу? Сулар командасы. Барсаңар. Мурза, сен сулар командаң менен менин чырайлуулар командам кол чаптырмай жагыштырып көрбөйбү? Кайсы команда ушундай шамтырап отурат? Чырайлуулар басыңарбы дегенде эжелер жолук чечебиз. Керек болсо чач жуутуруп кол чабабыз. Утушубуз керек бул жакта. Түшүнүңөр да. 1, 2, 3 чырайлуулар басыңарбы? Senin komandan kol çapkanda, benim komandam ha jap koydu. Жөн эле сулар командасы туруп, колун көтөрүп, өзү билип кол чабат. Күрөс. Дайыштарбы? Сулар командасы. Болду. Яман. Чабуу деген ушундай болот. Бул жетпейби? Жетет да? 1, 2, 3 деген оң колду көтөрөбүз. Түшүнүңөр да? Чачылбагы. 1, 2, 3 оң колду. Баарыбыз оң колду көтөрөбүз. Сулууларга каратып пистолет кылабыз. 1, 2, 3 дегенде бак деп койсоң болду. Түшүнүңөр да? 1, 2, 3. Мен сулар командасы деген барды солон көтөрөт. Барды көтөрөт. Мен 1-2 дегенде бул жак карап туруп ыр деп коет. Дайыштарбы? 1, 2, 3. Эже, келиңиз, турсаңыз сиз. Келиңиз. Рингге алып чык. Мен агам алып чыгам. Жок, эжени алып чык. Эжени алып чык. Бирөөнү алып чык. Келиңиз. Бирөөсүн алып чык. Эжеке жүрүңүз. Эжеке. Келиңиз эже. Келиңиz. Кадымга басабыз. Senin işengen ejen uşuldu. Azır uşul жерде eje boy болот. Çıraylar жана сулуулар командасынын ортосунда сизди Çıraylar командасы ишенип чыгарды. Ишеник үчүн акташыңыз керек. Туурабы?
Ошондуктан эже азыр алдыраак келсеңиз келдим. Сен эжеңи даярда. Коркпоңуз. 1, 2, 3 дегенде муштачабыз эже. Ким ичсеңсе ошол команда улат. 1, 2, 3. Утулдуңбу? Токто. Мунчаштырбайлы, билетпейли. Билет өрөбүзбү? Билет. Билет ичпейже? Билет ичпей. Мындай кылабыз. Билет ичпейже. Музыка да? Танер шубарда билет ичпей. Танер шубарда. Любой. Любой, да? Мен дуэт кылам. Болду эже. Чырайлар командасынан баштайбыз. Келиңиз. Кимisi birinci orun algan biri olmaylı. Makul. Çıraylar komandası. Koltağlar. Bizim komandası. Sular komandası. Çıraylar komandası. Kolkol. Atrak. Televizyon. Şamrak. Gelingizde bu belirtisizliğe çok rahmet eze. Çok sağ olun. Endi ağalarısına aylı. Андан есе биздин Самара кызыбыздын бул жакта айелеси өрдесте тартылган. Geliniz, Irdes'te sizden olsun. Başladık. Irdayız. Irdes'te Barpağa okşap, bir koğun, bir darımız, bir gün gitke ırdayız de ırday örsek bol örer. Bu da öğretmeyecek. Karadan şırdan koydursam tuttursam ulumdan ulum cetelep çok ele bultursam ulumdan ulum cetelep çok ele bultursam kızıldan şırda koydursan kızından büyük tutursan kızımdan kızım yetelep men tayele bultursan kızımdan kızı yetelep men tayele bultursan Coştırım neden coştırım Ökütte tümür azdırım Çaçımda boğak bassa da Karvay takır deçelim Değil ekan Kol çağıralım gelinizde. Ejeke. Ешке тоқтаңыз. Бұл белек сізге. Бұлға бар ойын бұнымен чай іше саған өтеміз. Кол çağıralım. Құрметті қонақтар, келіңіздер.
чап коелу дейсиз. Бүгүн биз ушу Тилек менен Самаранын үйлөнүү тоюна көй болуп келип отурабыз. Экөө кол кармашып турмуштун даңгыл жолуна кадам ташташыптыр. Жолу байсалдуу болсун, көкүрөгүң имандуу болсун. Силерге ак жол, силерге каларым узун өмүр, кажыбас кайрат. Тилеген максатыңарга жетип алалуу, чакалуу болуп өскүлө. Эки жакты тең караган таразадай болуп, эки жакты тең сыйлаган жаштардан, сыйлыктана турган үй бүлөдөн болгула, бактылуу болгула. Рахмат. Урматтуу Актойдун күйлөрү күч келипсиңер. Акыттага тажеңи тоюңар куттуу болсун. Şu 2 жаш бактылуу болсун. Силерге күйүндүү жаштардан болсун. Бактылуу болсун. Келиңиz. Assalamu alaikum. Урматтуу сыйлуу коноктор, абжыл күч келипсиңер. Тага тажеңе келин кылып болсун. Кишиге тага бактылуу болула, өмүр болула. Аллах силерге өмүр берсин, ырыс берсин, түшүнүк берсин. Бактылуу болула, көп балалуу чакалуу болула. Ата энени сыйлаган ушу айылдын эмес, биздин жерге сыйлаган үй бүлө болушун тилектешибиз. Чоң рахмат. Барыбыз кошулабыз, Бакыт Бекжан. Бүгүн үйүңөргө кут келип, үйүңөргө келин келип, толкунданып, кубанычыңар койнуңарга батпай турган мезгилиңер мына ушундай туугандарды, досторду батасын алайын деп балдарыңарга баарыбыздын башыбызды бириктирип отурасыңар. Ушу бүгүнкү келген ак тилектер, айтылган ак тилектердин баардыгы кабыл болуп, 2 жаш бактылуу болсун. Бекжан ушу келин келет кандай кайнене аябай коркот экен да. Кандай келин келет. 9 ай сызда көтөрүп, баламы багып, чоңойтуп, эрежеге жеткирип, ушу бир татынакай кыздын колуна салып берсем, бактылуу жашаса деп, ушу ар бир эне дейле, сен дагы азыр аябай тилегиң чоң. Ошон үчүн келин келерде кайнене коркуп чалын айтат экен да, кандай келин келет эми, жакшы келин келсе экен деп. Келин келе айтканда казандын кулагы сүйүнөт экен, чөп сүйүнөт экен, күчүк сүйүнөт экен, коңшулар сүйүнөт экен. Эми ушу биздин келген келинибиз келин болбой кыз болсун. Самара, сен биздин энибизге билегине күч бол, карегине көз бол, көкүрөгүнө жүрөк бол, душманына кылыч бол, жашоосуна туу бол. Сенин ушу барпылык туугандарың Сарбулакка келе айтканда кучак жайышып, кимдин үйүнө келе айтасыңар десе, Багыт менен Бегимжандыкына дегенде, келгиле, кызыңар аябай жакшы келин чыкты деп, ушулардын жүзүн, ушулардын аброюн көтөрө турган сенсиң кызым. Сен бизге ушу келин болбой кыз болуп, колоңтонун түтүнүн бийик булатып, тилектин ак калпагын айылда бийик көтөргө турган сенсиң. Ошондуктан Бегимжандын тилегин актап, Бегимжан тойлойт да, келин келет, отко окшогон жалын келет. Жакшы болсо баардык ишти кыла келет. Жаман болсо өз баламдан өзүмдү ажыраткан залым келет дейт. Дегенде кайнатасы Бакыт айтат, кой Бегимжан, тилекти ниетти актылайлы. Кайнатасы сүйүнөт дейт, жүк көтөргөн нар келди. Кайненеси сүйүнөт, ысык бышкан нан келди. Алган жары сүйүнөт, күндө таткан бал келди. Жаратканга миң шүгүр жакшы чыкты жарым деп. Ансыңардай Самара, ушул турмуштун тизгини, ушул турмуштун чылбыры жакшы аял эр жигит кылат дейт, хан кылат дейт. Жары, ансыңардай сен ушу биздин балабыздын аброюн көтөрүп,
жолдошторунун, туугандарынын арасында кыйналып, кысталып, эрежеге жеткирген кайната кайнеңе бактылуу карылып тартуулашыңарды каалаймын. Жашооңор бүгүнкүдөй өйдө түшсөк болуп, ылдый түшсө жөлөк болуп, оң кол сол колуңарда ар дайым жаныңарда тууган урууңар, досторуңар, жашооңор бүгүнкүдөй шаңдуу. Экөөңөр асмандагы кош жылдызга окшоп бактылуу жашагыла. Ал эми анын астында биз суктанып карап, Бегимжан менен бакытка чөмүлгөн бир тамчысын, чачырандысын биз дагы ушу татып, ушулардын баккан мээнетин акташты деп биз дагы сүйлөп жиберели. Көп балалуу болгула, Бегимжанды жүлөтүп акатып, этегин толтуруп, көп нээре тартуулагыла. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Кандай гана сонун сөздөр, ошондуктан Нобелик сизге же. Бардыңыз қосыласызбы? Чоң рахмат, айтылған қуат тілектер қабыл болсын. Екі жаш. Урмат қонақтар, мындай қылалы, емке жылы Тілек ағауыз ұлды болса десеңіздер, Тілек ағауыздың артына тұрауыз. Емке жылы ұлды бол десеңіздер. Емке жылы қызды болсын десеңіздер, келініміздің, жеңеміздің артына тұрауыз. Келіңіздер, туғандар. Егерде Тілек ағауыз ұлды болсын дегендер, Тілек ағауыздың арқасында тұрауыз. Келіңіздер. Жаштар. Жаштар, барыңыздар. Егерде екі жаш егіз болсын десеңіздер, мен артыма тұрыңыздар. Бат-бат-баттан. Екі жаш ұлды болсын десеңіздер, Тілек ағауыздың артына тұрады. Қыздар, қызды болса жаманмы? Келіңіздер, барыңыз арқада тұрауыз. Келіңіздер. Тілек ағам ұлды болсаңыздар жаманмы? Келіңіздер, барыңыз орнына тұрауыз. Келіңіздер. Тілек ағам ұлды болсын десеңіздер, Тілек ағамның артына тұрыңыздар. Келіңіздер, жалпыңыздар орныңыздан тұрауыз. Ушілеуі. Келіңіздер, келіңіздер. Келіңіздер, Самара жеңемізді арқасында тұрауыз. Егіз болсын десеңіздер, мен артыма тұрыңыздар. Менде тойыңды тағы егіз болсын деген. Келіңіздер. Келіңіздер. Чоң рахмат. Шоңайна бесімді екі. Reaksiyada dostlarının barış kuşu, kızılardan tancarmak çekeceğiz, bakın bolusu kanatlarında bileyiz. Sizleri vakti kanıza kızılardan tancarmak çek. Maksada dostlar bulmasına gelmek çek.
Başına, gözümüzü aklıma
yaşadım. Tek yolcu sunulmam, tapmay seni şarşadım. Ansadım, seni izledim yaşadım. Tek yolcu sunulmam, tapmay seni şarşadım. Ortadaki ağayın, karap kalma oynandı. Bu
yanımda yapacağım ben bilirim. O yüzden seni almaya eminim. Sen olmazsan söyle ben demeyim. Gelingizler tuğanlar, sunuyor boyunca bizim en yakırkı muzikabız. Kötürüzler başlardı. Kol çağıllar. Bugünkü 3. bölüm başlandı. Урматтуу туугандар, ушул жерде bir эженин телефону жоголуптур. Samsung çalsa гудок кетип атыптыр, эч ким албай атыптыр. Эгер кимде ким алса, айтып коесуздарбы? Анда эмесе биз кийинки жамаатты бул жака чакырайлы. Тилек жигиттин Аяш аталары Кеңешбай ава, Мамасайыт ава, Агиш ава баштаган жамаат. Келиңиздер. Келиңиздер, сөз кезеги сиздерде. Ошондой эле Самара кызыбыздын эжелери, жезделери Каныша эже, Каныке эже, Агиш жезде баштаган жамаат. Келиңиздер. Söz gezegen sizden. Kımbattu kalay kal. Şerke gelgen. Uşunun balası üylönüm atıktır. Uşun ne deykenim? Şuyek yamanlı görüşüyorsun. Kırgızistan'da ve kişinekey ömür konuştu. Anlamak olur zırbatın. En aldırmıştım bunların oldu. Şuna karşı ben okudum falan. Emin uşukren zamanға Kırgızistan tez olsun. Çoğun rahmat. Gelingizler. Rahmat gelingen şu ek bola baktım olsun. Şu ата-энесимен, ырыс-кешимен, мына ушунча туугандар чакырып, ушулардын эмесимен тойуна куба болуп отурабыз. Ушу 2 жашка каларын ушу тынччылык, ден соолугу болсун, балалуу чакалуу болсун, келечектеги Кыргызстандын жакшы жаштарынан болсун. Чоң рахмат. Birinçiden şu evlerim toyu kutlu olsun. Tilek, Samara şu nedenizlerge altın başkan aman bolsun. Oğul kızdı olgula, urmat sıydı olgula. Yaşınar 100 bolsun, yoluna töz bolsun. Rahmat, baktılуу kalayım. Hoş geldiniz konuklar. Çok rahmat, aytılan kağıtlıkta kabul olsun. Hoşlaşlar da. Neçe kez söylettiniz, gelmesin. El aytkanı koştan. 2 yaş baktıl olsun, balalı çakalı olsun, ömür örsün. Eldi, yerdi, bardık nesini silagan jakşı yaşlardan olsun. Barımızlarga rahmat. Hoş geldiniz. Çok rahmat. Gelingizler, eceleri, cezdeleri, söz gezegi sizlerde. Gelin. Урматтуу эки жаш. Тилек Самара армашкан болуңар эч качан ажырабасын, бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула, ден соолугуңар чың болсун, келечектеги эң жакшы жакшылыктардын болушун силерге каалаймын. Чоң рахмат. Келиңиз эже, сизге. Урматтуу конокдор, бүгүнкү ушул кечеге келген меймандар хош келипсиздер. Ушу 2 жактын бириктигин жатканына себеп болуп отурган ушул Самара менен тилектей алабыз. Силерге эмне дейм? Бүгүнкү турмуш жолуна кадам таштап, биринчи жолу кадам таштап плейтасыңар. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу жаштардан болгула, балалуу чакалардан болгула, ушу 2 жак тең сыйлаган жаштардан болгула. Şu ek kudagılarım ıntımak, şirin kudagılar, 1000 yıllık kudagılardan bolgular. Şu dileyim.
Чоң рахмат, айтылған қалдырыңыздар қабыл болсын. Синдин Самара, Биоластрик, кармашкан болгон эч качан үзүлбөсүн. Ар дайым бүгүнкүдөй күлүп жайнап, ата-энелер маңдайында, ушул эли журттун маңдайында бактылуу бала чапалы болуп жүрөмүн. Чоң рахмат, айтылған Кошуларыңыздар. 2 жашты кутуктап белектерине тапшырып коюңуздар. Келиңиздер. Келиңиздер, белектер тапшырабыз, 2 жашты кутуктайбыз. Келиңиздер, анда кайрылган сөз жамаатына берсек, Самара келинибиздин коллективи. Ошондой эле Табыш байкебиздин бажалары Жаныбек, Адыл, Азиз, келиңиздер. Сөз кезеги сиздерде. Келиңиздер, Самара келинибиздин коллективи. Берсин, сөз кезеги сиздерде. Келиң. Урматтуу туугандар, ушул 2 жаштын улуу жолго аттанып турганда, ушул улуу тоюна келип катышып отурасыңар. Ушу балдарга бардыгыбыз жакшы тилектерди айтып, ак жолго салып, дайыма бирге болушун каалап, тилектерибиздин бардыгы туура болуп, эң түз болсун, өмүрлөр узун болсун десе чаң болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Бардық мақтаулар, шегіші жарат Алла тағаласын, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху салам салаваттар болсын. Ушул 2 жашты бүгін үйленүү тойына келген, алыс жуықтан келген туғанлықтар, құдалар, құда сөйөктөр, жана ушул менин бажамын жақындары куш келипсиздер ак тойго. Эмне демек биздин биринчи каалообуз 2 жашка ден соолук, узун өмүр, бакытты ала. Кыргыздар айтмакчы, аркасын бала алдын мал бассын. Бактылуу болсын, энди жыл шумалды, бешиктөйлөр болсын. Ушулардын жакшылыктарына келишти Аллах бизди насип кылсын. Ушу эртеден бери жакшы каалоолор болуп атат. Ушу каалоолор ушу жаштарга кабыл болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чоң рахмат, айтылган каалдырып кабыл болсын. Ассаламу алейкум, урматтуу ак тойдун коноктору. Алтындан ардактуу, көмүштөн салмактуу, алтындай болгон 2 жаш бактылуу болсын. Кармашкан балдары төбөлүккө бекем болсын, 2 жака күйүмдүү жаштардан болсын. Дайым 2 жака күйүмдүү жаштардан болсун, мен дагы тилектешмин. Мен сөзүшө жогоркудай эле 2 жаш бактылуу болсун, бар болсун, бай болсун. Самарабыздын эрте туруп эшиктерин шытырган жакшы кыздардан болгон, ата-энеге найрат келтирбеген, эшигиңди каппагын, кайненеңди каппагын, жакшы келиндерден, бактылуу келиндерден болгула. Табыш, Гүлзат, Куда куллук болсун, балдарыңар бактылуу болсун. Недейле Самара тилек, үлкен кармашкан болгон бекем болсун. Силердин тоюңарга келип келген кудайларга, туугандыктардын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, айтылган каалдырып кабыл болсын. Кошулабызбы? Кошулабыз. Келиңиз, анда эмесе кийинки сөздү Самара келесин. Урматтуу Самара жана күйөө бала, сиздердин бүгүнкү үйлөнүү тоюңуздар менен чын жүрөгүмдөн жана ишканамдын атынан куттуктаймын. Сиздерге каалоорум чын ден соолук, узун өмүр. Канткенде дагы биринчиден жүрөгүңөргө Кудайым бактылуулук берсин. Самара, ошол сен барган жерден сенин артыңан бир журт курулсун. Ошону гана каалайм. Дайым ден соолукта болгула, балалык чакалы болгула. Биздин Айкал фирмасынын атынан кучуктайбыз. Кошулабыз, Чоң рахмат, айтылган кабыл болсун. 2 жаш куттуктайбыз, эстеликке сүрөткө чыгабыз. Келиңиздер.
Beyimcan Gece, Bundan'a gelip görüşürüz. Gelin size. Özünüzü atanızdan başlarız. Geliniz. Gelinizler bağlıyoruz, ortalıkla gönül bağlıyoruz. Gelinizler tuğanlar 50 yaşın tortacılığı Filek Akademisi'nin kaynesi geliniz. Filek Akademisi gelinizler 2 yaş toplam olsun diyoruz. Bileği varken oşandan açıp koysun. Gelin. Bol İyi söz gezeli büyük tuğanları. Filek Akademisi'nin büyük tuğanları. Belek, Nurgız, Cılgız, Venera yeterlisi. Kol tavlarının bulacak atolsamamız. Gelin bize.
Bizim bir tuğanları, Nazire Ece, Zamire Ece, Damirбек, Cumagül Ece, Aydana, Danyar. Gelinizler, bir tuğanları. Bizde Telegraf'ın bir tuğanları. Ата-әжеңе бақытты болыңдар, өміріңіз ұзын болсын, қармашқан қолыңыз үзілмесін, қармашқан қолыңыздар төбелікке болсын, екі жақты тең сыйлаған жастардан болып, жүрегіңізге иманыңыз болсын, жүзіңізге сүйіс болсын, өміріңіз ұзын болсын, бақытты болыңдар. Саламатсыздар, ушу тойгон келген коноктор, куш келипсиздер. Акам Тилек жеңем Самара сиздерге uzun ömür çifte soğuk kalayın, ömrünüzler uzun olsun, tilegen oy maksatlarınızga жеткилиңиздер, бактылуу болуңуздар. Koşalısın. Саламатсыздар, бүгүнкү көрөрмандары, жана бүгүнкү тойдон уюштуруп жана ушул конокко бизди чакырып жаткан Тилегем жана Самара жеңем, кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Keyingi söz кезеги Samara gelinizdin bir tuğanlar. Geliniz Ece. Samara, Yolan Tilek. Ekongor үйдөнүп койгон мени чын журттан куттуктайм. Экongor бактылуу болуңар, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Çok rahmat, tam var mı? Koşalısın. Çok rahmat. Samarcı, Tilek, geldim, baktım oldu. Çok rahmat, kol sağlar. Çok rahmat, aytılan kalı tilekleri kabul olsun. İki yaşlı kutuktayımız, esenlikке söz geçiyoruz. Gelinizler. Keyingi jana daygan dostum, iki yaşlının dostları jana Samara kelibizden qurbuqizlar. Keyingi sözü Telegraf'ın dostlarına veririz. Şunları boluklar kuş gelsinizler barına. Tilek dostum, baktılуу ol аяшмайын, кармашкан колуң үзүлбөсүн достум. Узак сапар аттандың достум, сапарың ансайын узак болсун. Сага каларым бакыт достум, аркаңан майда балдар да болсун. Балдарыңдын сыйын көрүп достум, аркаңан атаңа көрсөткөн сыйды сен балдарыңан көр достум.
бактылуу бол. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Мына досым той болот дегенден бери сен бактылуу болсун деп билебиз. Мына жерде инсандар көп сөз айтып жатышат. Ошол сөзгө да кошулабыз. Негизгиси жигер. Бактылуу бол. Кармачкаңды түзүлбөсүн. Assalamualaikum konuklar. Dilek büyük ünlülerini vakıflık kutlu olsun. Ömrü uzun olsun. Karmaşan onlar hiç kaçan üzülbösün. Aldığınardı balabası varkınardı mal basın. Elin aldığına düşün göz deyekti, arkasında düşün söz deyekti. Otosuna o cübörle, baktım oğullar. Dilek olsun, Ayaşın Samara, baktım oğullar, Bakıt Abaylı oğullar, Karmaşkan bulman hiç kaçan üzülbösün. Uzun ömür içindeki olay düşünleri aytılan bazı жақсылық сөздерін Аллахтан қабыл болсын, перештелер амин дегендерден болсын. Assalamualaikum buyurdu Akbay'ın konukları. Dilek dostum, bakma oldu. Koşalımız mı? Dostum, bana aytan söz ayta almadım. Bakma ol. Кейінгі сөз кезегі Самара келінсің құрбанына. Келіңіздер. Урматтуу досум Самара жана Айшын Тилек бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңуздармен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле классташ кыздардын атынан да куттуктайм. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Кармачкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ушул бүгүнкү күндөй бактылуу болуп жүрө эле. Жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин. Менин тургу кызым Самара, анын өмүрлүк жары Тилек сиздердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Кийинки жылы ушул убакытта биз сиздердин бешик тоюңуздарда көрүшөлү. Ошол күндү Кудайым бизге насип этсин. Бактылуу болуңуздар. Koçağımızı Gelingizler iki yaşlı buldukta birlikte Gelingizler. Ankara başlamadı. Anlamesi Samara gelinimizin cezesi Aziz Bayke Ördap Vermekçi Gelingizler. Gelingizler bardığınızlarda ortağa bir geçiyoruz. Assalamualaikum hurmatlı Ahmet'inatları altından nerede gelingizler sanatı. Altından olan heyizler vakti olsun, heyizlersin baksana, heyizlersin kayda. Cevap bile manaklarda, cevap bile manaklarda, ortağı çamur geçmez. Tapaylı görgü, harcada, tapaylı görgü, tamamlandı. Hamıklarına yiyecek çeker küçük olan oyuna kullanıyor. Hamıklarına yiyecek çeker geldiğinde bu oyuna kullanıyor. Soğanlar oyuna kilo olaylar. Vallahi şimdi satırımda vay
Kelingizler şarkılara. Жақан болса бір расыл четтен қол чапқыңыздар. Ал кластастар қайда? Қайрадан бұл жаққа тойдың иелерін шақырып алсақ, Бақыт әке, Бегинжан еже, ошондой эле Табыш құда, Гүлзат құдағай, келіңіздер. Bir minut bizga ko'ngil bo'lmangizlar. Rasul so'z Baqit Qostan. Keling Baqit sizda. Assalomu alaykum. O'sha tug'anlarni to'ydan o'sha menasiz barimiz tug'anlarni ko'rdim. Kamchilik bo'lsa kechiringlar. Nima bo'lsa ne deyish? Shu qizim balam bilan gelinim baxtli bo'lsin. Dilayim sog'lik olsun. Daima o'sha joyda haq qo'ynab shunday kiydirishsin bari. Bir el yurt tinch bo'lalar. Qo'l cho'g'im. Qo'noqlar, to'yingni rozi bo'lsangizlar, bir cho'ng qo'cha qo'yingizlar. Gelgili Ak Batağa. Assalomu alaykum qadrli bugungi to'yning o'ylari, ko'ngil tilak kelgan Samara. Ömrüne uzun olsun. Vakılı olurlar. Allah'ardan mal olsun. Kapılardan mal olsun. Allah'ardan mal olsun. Sevgi kalorun şu aytılan sözlerin vardır. Жақшы iyilikte olsun. Çok rahmat. Geliniz keyingi söz razısılık Табыш Байке'de. Gelin. Kıymetli şu toydun üyeleri sizlerge şu kızım Samara'nın ne olan tilekli şu üyelik bölümüne gelgenizde için çok rahmat. Barınızlar bar boluglar, bay boluglar. Ardayım her bir uyda tinçlik, amançılık olsun. Adamın şu kudam, vakit, kudağıyım. Sizlerge çok rahmat. Şunday yerli tosup, şunday meyman gençliklerimizge rahmat. Bize razı olsun. Oşondan birge siz kızımın evalamdağınız vaktili olsun. Benim kudam yeni kuluk olsun. Kızlarınızın birinde görüp yola sizi görüp değil mi? Gelis razısız. Ne diyeyim? Ben birinciden defol olsa. Yani şu kıza uylanıp attır. Şu bardağına ben niye kalasam şunu kalayım. Şu kalavça kalı olsun, üniversiteyim. Yerden ağabey, hafta olay. Şu yerden ortası olmuşsun. Şöyle.
Daim şu ata-enesine yerinde olsun, şu iki tarafta birde olsun şu men kalarım. Çorqmat gelingizler, bardığımız alkan jayabız bata. Ақ батаға көңілдіріңіз. Assalamualaikum. Kechagi o'yinlarda sizlardagi g'alaba qo'zg'olib, g'alaba bilan o'ynagan o'yinlarda juda topdim bo'ldi. Mana shu uchun bizni qaynimiz oltin topag'ini vaqt mana kelmiyor ko'ngilli bo'lib, shunda o'ynagan o'yinga Geçerken şu onlarla savaşa yüzeyken buna oynanan oraya edip buna savaşını yüzler yakınlarla vaktini kalıp en kötü altta buna geçmek üzere çok rahmat buna 7 yaş o karmaştır karmaşan kol birlikte karmaşsın vazgeçmesin buna ola çakalım olsun uzun olsun aldığını bakın, ona basın, arkasın, almasın, devletli basın. Şu ademlerimizin bölümdesin gözde bulanlarda şu kişilere olur. Bu ile kutçuları baktığın yerdesin, bu da ıntıbak olsun. Geçmerde bu kadar tek taraftan baktığını gidip kendine basın. Birinci bata az, ikinci bata saz demekçi, keyinki bata sizde. Mana көптен бері күткен вакытыга ойлогон ойуна тилеген максатына жетип мына бир кызы эки кыз болду. Кудайга шүгүр. Өзү менен өзү болсун, балдары бактылуу болсун, кармашкан колу ажырабасын. Өмүрү бою бактылуу болуп, жакшы жашасын, дөөлаттуу болсун, рызкылуу болсун. Кудайым келин барган жерге береке пайыз берсин. Келин эмес кыз болсун. Ушу kızdın kolundan çay içip, kaynına kaynatası mağarkanıp jakşına ağ olup otursun. Ata dep sıylagan, ene dep sıylagan kelin bolsun. Eldin aldı olsa köz diyet, artı olsa söz diyet, orta kelin bolsun. Oşa sargılaktın aldı olsun kelinim ova. Barganımızda jadırar jayına töşek salıp aldığımızda çayını tepinde koyup dursak razı olur, rahmatınızı aytıp geliriz. Hakkılıq olsun, ömürlük olsun, el soluklu olsun, bala çakalı olsun. Bularım ata-enesine okşap kelin alıp kız verip, jakşına olup, jadırap jaynap jürsün. Kudaya Allah niye tilese tileyim. Çorqmat urmat dostlar, бүгүн сенин кызматыңыздарда Чыңгызхан ресторан администрациясы жана ошондой элестерге ысык нан ысык чайын ташып берген айыптал улан кыздарга жана ошондой элестерди эсте калчу сүрөткө видео тарткан видеограф агаларыбызга жана ошондой эле Аңкара учурунда сиздерди мыкты билеткен агаларыбызга кол жапыңыздар. Чоңкат урматтуу достор, бүгүн сенин кызматыңыздарда Каралмайымдын колуну Жалапат шаарынын тургуну аты жөнү Мырза Маратов. Жана ошондой эле Жалапаттын жаш тамадасы Акылбеков Самат. Чоң рахмат. Урматтуу достор, жаңылбаңыз жак болбойт, мүдүргөз жак болбойт. Эгерде жаштык кылып бириңиздердин көңүлүңүзгө орногон болсом, сиздерден ийгилик кечим сурайбыз. Урматтуу коноктору, биз гүлдөрдү коргобойбуз, жөн эле гүлдү курбу кызына беретип коебуз. Келиңиздер. Тилек агыбыз болсуна өзүнүн галыбызды беребиз. Келиңиздер урматтуу коноктору, 2 жашты жакшы маалайда тосулган болсок, ошол маалайда 2 жашыбызды махаббат сапарына кылабыз. Келиңиздер баардыгыбыз ордубуздан турабыз, алаканды катуу алып чабабыз. 2 жашты махаббат Çaçılı çaçılı, ah boso
көрүшкөнчө бардыгыз эмки жылы ушул маалда 2 жаштын бешик тоюна көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.